Baldo lakay, apay no itidtan ti tawid dagiti anak ta, tapno adamot pagbiyagan da, masyanak ngamin kadakwada. Tamanipod nagpamilyada ka, marigrigatan damutin nga sa politika nanda. Ket basol da, apay ngamin akong di pamilyada. Ket awan mo't gayam namnamaan da, pangalaan da itilamutan da. Kadi mo ngamin kaya tatrabahon dati daduma adaga tayo. Bukbuko da ngamin na trabahon. Kabawilak at trabahuan, nga urawan kadwa. Ti kayat ko asawan, pagtitinulungan tayo kadagiti anak taaso kayon. Tapagbibingayan tayo mati maapay. Ay, saan? Agsapul na iti sa bala pagtrabahuan da. Saan da mang namnama iti daga tayo? Tanay, si bibiyag tapay lang. Datate rumbeng amang sukay ka lagi jay. No saan da kumaanakas asawa, di kadwata kumapay na ida dito'y balay. Ay, hanyan, tikas ta nga ugalim. Managing bubukod ka nga ama. Kaslasan mo nga anak dagiti anak tayo tikas ta pa nagsasaumay. Aging gayta, saan nakasigurado? No putot ko dagi jaywan no saan? Naa, aday ta ka manan. Kasta manan tibagamaon. Manipod babasit dagiti anak ta kasta ka na yung tibagbagam. Pagatapan nak nga dalalakik iday kawamay. Anyat amok ngay. Karuprupam tupa dagiti duwang anak ta. Ngam kasta pay lang tibagamay. Nagala sa panagpampanunaw. Nariga tagtaltalek susi. Basta dakkel ti pamatik. Anasalis siya anak iday. Ije na tayon akong parik. Ayagtal na ka, tila lawlawatem. Manon adikada tinapalabas, ngam di mo pa'y lamapuna si ti panunot mo day ta nga atap mo. Agat atap kalat ta iti angin, nga uray laklakayang kan. Ne, apay akasta tila nga yung nga imay dito'y balay nanang. Kasla nagdagsan ti problema yung. Nabadtri pa kay Jebalay. Apay, nagapa kayo manan kini tatang ayang. Ay, makapasuron dya amayaw. Tila'y pagpabasol na kanya kajakmat aramid. Adan sa bagbag tina. Sa bala talaga ti ugali na. Apay manan ayang. Kasano? Kanayom na nga isider ti kadat lalaki kano di ka bubingan mi pailaan. Di na paila mapuna si ti panunot na ti atap na. Nga mangan kano no saan na kayo aputot nga gabsat. Anya? Una yan ni tatang. Lakay kan bakit kayon? Ngamday tapay lang ang tibagbaga na kada kayo. Huwag nga roda. Isa masursurunak. Nga mawan kinapuno day dyan nga ipagpabasol na kanya kanak ko. Wen, nanang. Di kay madanagan. Tanairwam kamin kinitatang. Manipod ubing kami, kastan timang mangagmi ni Jimmy akabsat ko ngay bagbaga na kada kayo. Tunggal aga pa kayo. Iso anarwam kami, nanang. Ay, nagagat no nagagat dya amayaw. Ngam no sumro ay natilay pagpabasol na kanyak. Iso ang masurunak. Ala, paspasensyaan nyo lat na, nanang. Panunutin nyo latan, apaset ti panaglakay na ti kasjeng aramidan na. Isubli kong te binulod ko ida bagasyaw manang Risa. Apay, adan bagasyo, Jimmy. Addan manang. Ingatang ko tayo naglakwak iti mais amulam eh. Ala nga rod, apag iso. Maibibos matantay bagas mi ading ko. Hay, nagriga lagat ti kastoy biyag tayo manang. Awan mo ngayon pagmulaan iti natangkin prutas. Tapnad da kumamot maila ko. Nagbasay ti mulmulaan mi alote da katuganga. Uray da kami nga rod. Agsapsapol nga rod nila kay ko iti abangan mi adaga. Tamulaan mi kuma. Ngam awan mo't mayat nga agpaabang iti daga na dito lugar tayo. Awan kanot sukayendan no ipaabang da. Hay, nalawa di daga tatatang. Hindi na mo't keta makimula tayo dyan. Ay na, among matan ti ugali di amata, Jimmy. Kaya't naabukudan ti kita di daga. Baybayan talagtan. Narigat akong kontraan ni tatang. Apay nga taakas jay ta amata manang. Kaslawan pa kibiyangan na kadatang anak na. Yala bagbagi na ti pampanunutan na. Panunutan talatan, apasat ti panaglakay na ti kasdi nga ugali na, ading ko. Di mo gurguraan ni tatang tamadi. Ay,
Oh, makabanlog mo ti agarado. Kahit kabalampay, ibagam no di mon kabalan, tagpatulong kan kada Jimmy nga anak ta ken di asawa ni Manang na. Ay saan? Aginggat si bibiyagak. Siyak lang, timang sukay iti dagata. Urayin da matayak, sa da masublap jay suksukayak. Naglalay nga ngay, agsalukag damot tapno madanday ti sanikwa. Baldaw, Gapo iti kinagagat ko, iso anagatang ko nagijaraga. Saan ko at tinawid nagijay ka nagiti nadakil ko? Gapo iti panaggagat ko. panaggagita ko na tatinultulungan kamot ida nagtrab-trabaho. Anya mo latin ay tultulong mo ngay, susi. Ado nga amang tirigat ko. Iso anadantay ti kasjay kalawa ti daga. Bunga amin tilingit ko dagijay. Sa ita, laklakan dalaan nga alaan ti tawid da dagitang anak mo. Uray ko ma, o sigurado aputot ko ita. Kahit aking putot ko makadakwada, no sana si ka. Mangrugi ka man ako nakaon. Kadjay na tayo na kumparik Kanayon nga umay dito'y balay na di paripitong. At daawit na nga arak. Kanayon nakabartekan. Tagayam, adda sa bali a plano na. Plano yung adwa. Tano na barteg akong. Gundawayan yung matan tagaramid iti saan ang maiparbang. Nagrugit at talaga ti panunot mo alaklakayan. Aminam ngaminan susi. Agin didi ka pailaang. Mapakawan kamot kat nga aklo ng tagpaisaw. Ayawan taklunag, tawam mo't kinapudno dagitang ipababasol mo kanya. Adda, mabaing kala siguro ang mga klon iti amin. Iso adyak ammo no ikak iti tawid dagi nga anak mo no saan. Tasan mo asigurado no putot ko idawan no saan. Pagduadwa ang pailaputot mo idakat imala dalaunay kang ka. Inalada tinalawa mo ging mau. Didak kalamatam. Kanti lugpap nga gung mau. Ni, uyawon nak sa amot susi. Saan kang uyuyawan? Ibagbagak lang tagpaisaw. Karuprobam lang ardag dyan naktan kastapay latisawan. Di nakman pagbalin na nalalaki raw. Tauray no kasta tarupam. Kanday taugalem, inananusan ka. Nagbali na kanapod nung asawa kang kabal daw. Aho! Kita man dagi dyan lapayag da. Nagdadakkel. Nagdakkel ti lapayag da iti kumparay. Iso timbalaan da sa nasyak. Diyak mo kang ka. Di ta ka manlangan. Jimmy, lakay. Ninanang batyag lutlutoy di kusina. Uy, tapi manaw man ang balay. Apay, nagapadamanan ka ni tatang. Suman na ukano man ang ni tatang, iso pinanawan na. Apay mga minakas di ni tatang man. Tilay sidsidir na kaninanang. Kanasing po man ni nanang. Jackpot siya na maaramid na timang lipot ka ni tatang. Uy, nga ron Sa bali nga na talaga ti ugali ti amami. Manipod ubing kami. Kas giant style na. Pudno na gagawit. Kanang saan anabisyo. Di na pa'y kabkabilan di nami. Ngamdyang iwat na tayo ti problema. Narasaw ti pa nagsasauna. Kan managatap. Ay, kaasi mga ron ni nanang Imbak-bakit na ti pa nagkonkonsumisyon na iti sidong ti amayong. Uy, nga ron Iso nga adayo, tirik namin kinitatang. Naungat ti ubing kami. Kanayon na kami abugkawan. Pasitla kang malimigin ni manang ko. Bugkawan na kami. Di minarik na. Ti panangipatag ti maysa nga ama. Bakit? Talaga kit di nga agom dayjay nga asawam ama ng susi. Naagom iti daga. Pati anak na, imutan na, gapo iti kinagamrod na. Ay, Jack amoy ti tayo dya abayaw mo, Elsa. Madlaw adinan kabailan asukayan ti dagayaw. Ngam ikarkarigatan na pailaeng. No idi ka pigpigsaan na, wen mabalin. Ngam no itatalakayan, ay sos marigatan nun. Kimutong pa'y nga rudan. Kunak nga ron nga itadnan ti tawid dagiti anak may. Tadamalat tamabati para kada kami ngam di namat kayat. Wen nga rod manang, kaasi mo dagiti anak yo. Marigrigatan da. Takasano, awan mo't daga asukayan da.
Tadimot ibingayan ti amada. Ay, diya ka mo nga no kasano ti pamaya ka mang kumbinserita sa wakading ko. Rayan niya ti bagbagak, di nakmat ipangag. Ibagam, adi na maitugot ti sanikwana numatay. Ay naimbaga kamin dagitan, nga mawanlat ta. Natangkan lata ti pangedeng nakabagays. Jimmy, ading ko, amang ano kayat mo ti agabroad? Sumurot ka kinibayaw mo amapan agaplay. Ha? Una. Kahit kula unay ama na. Ngam kwarta ti problema. Awan aramatag. Agsapsapol da pa'y iti kadwa nila kay ko nga agaplay. Di kasinsin nila kay ko ti agsapsapol iti aplikante. Nangato nga minti saad na iti pagtrab-trabakwan na ijay abroad. Kastaya. Alaman nga ron mana. Kahit ko Kitno arapahap ko ti maka-abroad. Kwarta lang amin ti problema. Tawan mo pangalaak manang. Isuda ka no ti makaam mo iti amin. Bayam tay bagaktokin nila kay ko. Taag kuyog kay tong agaplay. Dede. Ay sos, lumamwag magaya man. Ay, nagsapa ka na bimangon lakay. Anya nasapa, naladaw pa higit din Di nakmairining, kung nakariingin na kamasapa. Nasipngot pa'y laan. Masapo lang marugya akong tagmula. Tapno malpas ko dyan mulmula. Kumangang kapay Inton aldaw ton, sayang ti oras. Sige, babaraon. Nasakit man ang tiyan ko may mada ito'y atyan mo agkarasakit. Kasano adag sakit, kataglablabas ka matitibisin. Di ka pa'y mangmanganan no daduma. Ay, manaktak mo namin dahil tapan na nga niti trabaho. Imbis nga do timbalpas ko, barang makatsambata iti naging apresyo tinatang. Di mo ibusor ti bagim iti trabaho, lakay. Kita man ta't suram na'y, nagkutungkan. Apay numanangdan kalangan iti kadwam agtrabaho iti talon. Dahil saan? Sayang ti itangdan. Idulin talangan Manangdan ka itag trabaho. Kalpasan na. Sinsinanto mo ila ti trabaho da. Lugi, tigas na. Di ka mangarod matulungan, tanay nakapsutak mo tin agtrabaho. Nalakaak mo tin na mabanog. Kabailak mo kindi. Nga uray sisya ng agtrabaho. Nalakalang da ita. Hello Jimmy, kumusta ka dito abroad? Masaya atlat na bakit? Naging krisman ang disuldo mi kindi bayaw. Ay kastaya, wow, kanasayat nga ron ano kasta? Agpawitak man ang mabigat bakit? Inkanto gumatang iti materialis. Agipatakder tan iti balay tayo. Ay na, nagsaya atin lakay. Kamaudyanan na, makabalay tayo matlangan. Saan ta na makipagnanaad ka iti dadakkel ko, Jimmy? Un bakit? Ikararag taan na salon at takanayon. Tapno napigsatan at nagtrabaho. Nang runa kanya. Wen lakay, kasta ka na yung tikarkararag ko. Napintasan ti balay yung arisa, anak kaw. Kanadapay lugan yun. Wen nga rod nanang, uray da Jimmy. Gimatang dan itilugan da, idinalpas di balay da. Ay na, maragsakan unay para kada kayo anak ko. Ti amog nga rod kat agnanayon ti kinamaragrigat mi nanang. Ngam kala at matan ti iduduras ti biag mi. Nasungbatan ti kanayon nga ikarkararag mi kinilakay ko nanang. Wen ay na, sapay ko matagtultuloy ti kasta pa nagbiagyaw. Kat uray no pimbintasan ti biagyaw. Agtalinaad kumalat ta ti kinapakumbabayo anak ko Di ka ito kumagbalbalew. Saan to ang mapasamak dayta, nanang? Rombeng lang agyaman da kanya. Nagijay nga anak mo susi. Tapay manan. Andayain tulong mo kadakwada. Iso adim mo raas ti panagbiagda. No saan aga po kanya? Saan da ngagpursiging agtrabaho? Imbag tadyak imbingayan ida iti sukayan da adaga. Naka-abroad da nga ta. No agdadalaang dito nga aggamgamulo iti daga.
Iso adakkel ti utang da na imbag anakam kanya. Siyak tinang pwersa kadakwada, tapno agpursigid ang agpabaknang. Kahit anyat planom iti sa nikwata ngay. Kaano ngay nga itad mo ti pan nakabagi dagiti anak ta adaga. Lakay kan, di mon kabailan na trabahuan dagijay. Wen, alain dan titawid da. Ngam, bayadan da. Nga, apay nga ipabayad mo katawid da nga road. Ba, nang damateng, kabailan da na bayadan da ita. Uray ilaklakata ti preso na, tawan mo't sabsabali. Anyaman day ta pampanunuta mon baldaw. Kunak man no nagbalbaliw kan, nga may sumulat ta ti ugalim. Agturay mo lat ta ti kinaagom mo. Apay ayakas ta ka. Kitbak nang dangaroden. Tulong damutin akadataan na gandak da. Iso abayadan da, titawidin da aldaga kadata. Nalakalang, ti panangilakok ititawid yo anak ko. Uray, i-half the price kon, tawam mo't sabsabali. Pasensya kayo na, no pabayadak titawidin nyo. Sana bali, tanapintasin ti biyagyaw ngagkabsat. Dadakkelan, jay balayaw. Kanadapay lugan yaw. Adrapay ka daw nagatang yun adagayaw. Pudno aya. Wen tatang, adain lako da kada kami adaga ijay abagatan. Oray siyak tatang. At damot nagatang ko adaga. Ngumsan una analawa. Imbes asabali ti paggatangan yaw. Da kami laen tatulong yumutang gara kami. Tapno may patarimaan mi mamut ti balay me. Tanay, di pa'y maripiran. Sige tata. Agpagatang tayon to iti materyales. Tay patarimaan yun ton ti balayaw. Sige, tapag tinulungan mi kini Jimmy ti magastos para iti dayta, tatang. Ay na, alaman na ron anak ko. Ay na, kabawdyanan na. Umintas mo't lagan ti balay me. Agure kayo. Anya dayta? Isaon, ti bayad ti tawid yaw. Wanaw, sa bali pa iti itadyo abayad ti daga nga ipatawid ko kada kayo. Kat uray sa bali pa'y dayta, tatang. Nasayaat nga raw, no kasta. Kahit itid mo nga rodan ati dagatawid da, tabinayadan dan samot tanday jay. Jak amu ano bayad da dayjay, wano intad dalaan. Tanya kumangay, siningir mo nga rod ida di bayad da day jayan. Di da mo lamasang agamulun di daga. Iso ahabang si Bibiyaga. Siyak pa'y latimang gamulo ka dagijay. Anya, kunak man no itid maun, isa pinabayada maun. Saan da nga rod ang masango? Sayang numabakante. Mula akpay Iso pa'y ti mapaglakwan ta iti maimulay siya. Baknang da mo ilagay. Saan dan ang pagan-ano tagtrabaho iti daga? Tsaka mukhang ka. Nagrigat ka kasarsarita. Di mo amo ti mabagbagaan. Padalusak ti intero adaga tatamulak itinateng. Anya, mula amamen. Naglawa. Kabalam nga raw. Wen, manangdanak iti uray maysa wano dua katulunga. O sarew ti kwarta nga intag dagiti anak ta nga imbayad da iti tawid da. Kit nagkurang da jay, umutang ka. Di ka lamabutang agutang-utang. Sana bali at ang mabayadan mo. Kadwag tagmula. Tapno adunto ti maapit ko. Naglawa mo tanjay minulaan mi tatang, nanang. Ay, wang nga roda. Nagdakkel ti puunan na iti dayjay. Gasot-gasot aribaw. Imutang pa'y kiidia. Nagdakkel ti utang na. Anya, apay asaan anang ibaga kada kami. Apay nga imutang pa'y laang iti sa bali. Ay na, kundi pride mo ta mayaw. Kabalan na kanutag diskitar iti kwarta nga oray sanyo nga ikan. Ay, anyan ni tatang. Nagalas ti pa nagpampanunot na. Laklakayan na di agbalbalew. Ay na, nagpagsamot ang titudo bakal. Kasano na ito yun nga Anya nga ron nga kada bagyo na. Ay na, awanin dagiti mula. Nadadahil dami na Kasarungay jay puuna. Sapay dakkel ti utang ko. Makamo ka?
Tulungan nakbat agag panunot iti solusyon, susi. Nataramidan ta. Ingkatungkalan, nagijay mulam. Ah. Tapnusan na madadahal. Sagay sa matungkalan. Nagkunang amin kang agmula kay tikas dekado. Problemam daytan. Kasano nga ay pari baldaw. Agbayad kan atanay. Kasapulak matan ti kwarta. On pa'y nga road. Nabangkrap mat jamulak. Ta dinadaal ti bagyo. Awan bibiyang kau no nadadaal wano anya. Basta no anya titulagan ta. Iso titungpalan ta. Inikan kan iti pawayway. Ngam awan matlat ta. No di ka pa'y makabayad. Nasaysaya at lang nga idarum kan. Ay, kwa. Sana kababay ti may darom-darom. Agbayad kang arudan Awang ba nga ron pagbayad, kumare? O di ijay na dumadagam ti pagbayad maun. Day talaang ti amok a solusyon day ta, paray. Yeah. Awan na ramidak no di tinagtungpal iti kayat tinakautanga. Mabainak met ngaminan nga umasidag kadagiti anak ko. Gapoy iti nararamid ko iti kalabas. Awan met la tinagmamaayan ti inagumak adaga. Tay niinot met la na ilaklako. Ta pinagpapaagas ko ta nakaptanak itagduduma a sakit. Kat ado a leksyon tinaadal ko iti daytoy a kapadasak. Kat aging gangarudan titoy, tigayam mo, baldo. Alaga gayam, di tan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. En your nose, para iti script ko iti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Ipapaimot lang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, God bless iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello manan, kada kayo amin, manipod kani Kabsat Paula, sana po na nagan tintay idrama ita. Ngamsak pa na, welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ken makablaawan matan, Da Rodrigo Garcia, Daisy Garcia from Samantha Faith Garcia. From Muñoz West, Rojas Isabela. Ni Glide de la Cruz, ken ni Edwin Calago. Kastimanti ko na ni Kabsat Paula. Dear Manang Biyanang, ada kakaisunang anak ko kat ada natalged at trabaho na. Tunggalag sweldo siyak ti pangtadan na iti sweldo na tawan pa'y matngamin asawa na. Nairwa makitikas tang estilo ti panagbiag mi iti anak ko. Iso na ikawaak iti imbaga na nga dan nobya na kat kayat nan ti mga asawa. Numabalin jak kayat takasanon ti sweldo na no adanton asawa na. Ta sigurado asanton na siyak ti pangtadan na. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Talaga ka di adikan malapdan, danay. Mga sawa ka na talaga. Ubing kapay mo't ititawon mo at 30. Ngumapay ay ang aganat ka mga asawa, anak ko. Lumakaya ko, niti kas tatawin ko, nanang. Kahit kumutun ti madan iti bugod ko a pamilya. Nay, di kagsangit ananang. Mabalin mo pa'y nga ibabawi tinatulag na kasaryukin ni Emma. Agbabawi ka, nanak ko. Apay adiyo kayat ang mga sawak, nanang. Apay, diyo kayat ti madanda po ko. Kayat ko ngam saan pa'y ko mga ita. Sa anak pa'y anak kasagana, anak ko. Di kay madanagan. Tanasimpet, diagbalin ang manugang yo. Nga ta, ang mga noagin sisingput lang. Kan may sa istambay mag awan trabaho na. Jay kumangamin padam a professional at inaramaw. Anyamot day jay ngay. Online selling, ti trabaho na, nanang. Awan latamok dita. Kampay idilaang mata. Tapno mako na nga dapagsapulan na. Ngam kinapudno na gayam. Kat nagbasit ti maganganan siya na ijay. Nanang. Ay, uray di ka kumamangas asawa, anak ko. Awan ka dwa kun ano mga asawa kan.
Di kay ka di madanagan. Ta saan da kayo apanawan dito'y balay? Promise, anak ko. Dito'y kayo nga agnaed, iti agbalin nga asawa. Uy, nanak. Promise. No kasta, ijayan balay ti pagyananta, danay? Apay, di mo kaya dito balay? Di ta kumapay panawan ni nanang. Takasimot Emma. Nagpakpakaasing ngamin adita panawan. So nga ijay pa'y balay ti pagnaedan ta. Wen ano iso? Si kati matungpal ta si kamat ti lalaki. No siya kakapaspasurtak lang kang ka. Agyamanak Emma. Saan ka narigat akasarsarita? Wen danay, talaga akas ta tagasawa. Masapol nga agkasundo ta. Tapno maiwasan ta taga pa. Uwan Emma. Kitagyamanak. Taman nakaawat ka nga asawa. Nay, agluluto kay magaya man nanang. Wan, tanagladaw kagayam nga gririing. Imbes nga ilutwam iti kanon na di anak ko. Saan mo? Ay, sorry nanang. Ngam, nasapa pa'y magkidi ah. Anya anasapa, lumawagan ni. Mabiit ti oras itan. Mala, aglisi ka dito. Tay dadangak iti pagdigos di anak ko. Tapno saan amala daw ngagtrabaho. Ay, siya ko nanang. Ay saanen? Siya ko, tamangan no isuntukit dit isidsidir mo no kwa. Mala, ingka ituloy ti maturong. Tay siya, ti mga sikaso iti anak ko, Emma. Saan ako na makaturong nanang? Aglabak lang arudan, ah? Jay kawas mo lang tilabaam. Talabaak to jay kawas mi nga gina. Agwalisak pa nga na nanang. Ay saanen? Siakton ti agwalis no madamdama. Ingka ki di agtugaw ijay salas. Agbuya ka iti TV. Agsikawil ka. Amangan no kayat mo pa nga itimplaan ka iti gatas. Wano ka pen. Tapno ma-enjoy mo ti agbuya iti TV. Kayat mo, ah? Ha? Ay, ni? Saan mo to na nanang? Ato yan ti kape manak ko. Intimplaan kan. Kan inggawan kan iti kanum. Wan? Ay na. Baybayaan nyo na ni Emma ti mga ramid kadagita nanang. Aginana kayo kitde. Baybay anak ka dila ang anak ko. Pagrebengag, kan pakaragsakak ti mang serbikan ka nga anak ko. Bayam ajay asawam ti aginana. Tamadlaw mo't asaan ang nairuwam iti trabaho. Nairuwam ni Emma iti trabaho. Nagagot day jay nanang. Basta di naklapdan ang mga sikasukan ka anak ko, wan? Pakaragsakak day tuwing aramida. Nay, an-anwam day talupot, Emma. Punasa man nagigitawa nanang. Tanay nakataptapok matan. Ay saan? Di mo pa kibiyangan dagijay. Sakton timang punas ka dagijay. Anya langan nga tiramidang dito balay nanang. Paritan dak mga gumura dito. Kasano nga matulungan kayaw. Ultimo agwalis, di yung kaya ngagwalisak. Kanuragin naw, di da mapaginawan. Ingka ki di maturog. No di ka makaturog. Ingka agsik kawil ngagbuyay ti TV. Bayam asyak ti mga sikaso ijay anak ko. Tanakairuamak ti kasta. Ay uwang nga roda. Makamu kayo nanang. Uray ka sa nutayat kong agtrabaho, di da mapagtrabahuan. Agungat kayo mo. Ay talagang agungutak no agpilit kang agtrabaho, Emma. Basta agtugaw ka laang. Alaam di dakkel apayabyab, taagpayabyab kang agtugaw. Agsenyorita ka laang dito'y balay, Emma. Nay, apayasan mo akadwa di asawam. Anagawid dito'y balay ngay anak ko. Wala ta, adda trabaho na. Awang marami di jay balay. Makaburing mo tagsiksik kawil lang ijay. Makabanog mo tagsik kawil lukwa. Anya, apay, magsiksik kawin lang tararamida mi di balay na katungangam. Di ka tumulong iti trabaho ijay. Kat, saan mo ta kayat siya balayan nyo ang trabaho ak tatang? Ultima ginaw, di na ipatrabaho kanyak.
Kuna na mga agsikawilak ka no lang, iji salas nga agbuya iti TV. Wano agsilpon kas jay. Anya? Oh, imposible mo day na. Ay, naposible, tatang. Kaya na siguro dya balayan nyo, ah. Iso di nakpagtrabahuan. Naimposwan mo lang at atikas tingar aramidin na. Amangan mo no, tistingan na ka lang. Ape kumatistingan na, pailang kasawa na kong dyan na. Amom lang nga ya. Kay naima. Uri kas dyan ti bagbagan ni abalayan keng ka. Agdisnodo ka latang agtrabaho. Tumulong kay ti trabaho ijay. Takababay, nagtugtugaw ka lang ijay. Di nangarog ka nga agtrabaho, akmat. Iliblibas kundo, petagwalis no na duma. Kaya nang ngamin dya balayan nyo, tatang. Manmanutikas dya katugangan. Lab na ti manugang natapagsiksik kawilan na lang. Day, Mari Paula. Si kamang magtagwalwalis dito parangan yawn. Kalkalpas mo sa naglabay tay. Day, si kamot gayam Marigarda. Ay, man, tani. Awan mo't katulungak ang mga ramid kadagita. Anya, apay di manugang mo nga'y, di nakatulungan. Awan am muna day di trabaho. Agboya iti TV kan ag cellphone laeng ti trabaho na ditoy. Na, apay nga'y, sadot ay di manugang mo kumaray. Ay, perme, super sadot. Iso siguro ti kasadutan kadagiti amin asadot. Ay, na yan. Kasi mangarod ni Dani nga anak mo ha, no nakatumpong iti sadot nga asawa. Wan nga rod mare. Iso asya kun ti mga aramid iti responsibilidad ko mati asawa na kunkwana. Kat no trabaho kamin mare. Agluto, agindaw, agdalos kan aglaba. Ay, madi ati kasta. Bagam adi manugang mo. Ay na, no adda panunot na. Uray saan abagaan. Agdisnudo at umulong. Ngam saan mat. Boy-boyaan naklaang agtrab-trabaho. Anya? Kas ita, aday jay salas ngagboy-boy iti TV. Uray in kasiripon mare. Nakasikawil ijay. Nakarelax. Senyorita dito'y balay day babae sika. Ay, no siyak takin manugang kunkwana saan ngagbalin ti kasta. Baybay aklatan. Nasingpetak ngamin akatugangan. Iso ajak ap-apaan di manugang ko. Nga uray nakasadsadot. Ipagpagapok ijay anak ko, kumare. Dani anak ko, umay kamanganan. Anyan ti masidalanan? Ay na nagpaksiwak iti karpa ken bunog. Insursurda nga inlako itay dagita. Apaw, nag-iimasay. Kahit ayan nga ijay manugang nyo. Umay tulatan numabisin. Nabsog pa'y siguro dayjay. Tanagado ti kinan na itay amais ken suman. Nagluto ak ngamin iti suman itay. Ket ado ti kinan na. Kastaya, aywan na na. Apay nga adiyo pagtrabahon ni Emma dito'y balay. Baybayan nyo nga agtrabaho. Tapno aw matulungan na kayo. Ay nadyak kayat ti agsao, Dani. Taamangan numasair ti rignam. Ngam nadlaw ko ngamin asaan an nairwam iti trabaho di asawam. Kaslasinsinan amin at trabaho na. Iso asyaklatan ti mga ramid kadagita. Ken nadlaw ko, talaga nga dasadsadot na anak ko. Ha? Mangan takit ding. Mangan tulatan di asawam numabisin. Nagswildo kan danay. Naibusan ti karga ti Rafe. Un bakit? Mabit lang. Mabit lang, Dani. Siyak ti pang tidam iti sweldo manak ko. Ha? Yag mo day ta. Amo, Mema. Siyak ti mga aramid iti pagrubungam kas asawa. Siyak ti mga asikaso kini Dani. Siyak amin. Ultimo brief na. Siyak ti mang lablaba. Iso asyak nga ro ti adaan karbungan amang igem. Wano pang tadan na iti sweldo na. Nanang, agudwa kayo lang kiniima iti suldok. Ay saan? Siyak laang ti pangirimitam iti sweldom, Dani. No asino tagrigrigat ang mga asikasukan ka, iso ti pangtadam iti sweldom. Ha? Siyak ton, tagpalingke.
taamok dagitigat-gata nga kanak ko. Tano ni Emma, ang mga nudi na maibudget ang naimbag ti kwarta. Madlaw ngamin agastadura. Ha? Kentap no ibagakan ka, anya, Emma. Idi barupay to'y anak ko. Talaga asyak ti para igam iti sweldo na. Iso apang nga asim, tadi mo pilitan ni Dani amang tad iti kwartakan ka. Ha? Apay nga yakas dyan mo ti bagbagan ni nanang danay. Ala, paspasensya amlat ako man ni nanang. Di mo ko matutupan. Tapnusan kayong agapa. Habang bumaybayag ta dito iniinot mo ta na makitkita. Ngano mamamwak tagpay nga ugali ni nanang mo. Plastik mo gayam. Ingrata pay. Ha? Kundi ati pa kanyak no kasi ngagtrabaho ak dito balay. Gaya man da sa balya plano na. Kat si kamat. Apay nga ngayon mo amin nga swildom kang kuana. Ala. Sana bali. Ano sumaron nung agsuldo ak manan? Bingayag to nasigod ti sweldo. Tapag bingayan nun to. Sakit di ko matinumero una pang tadamit iswildo ma, tasyak ti asawam. Apay nga makisingsingit mo di inam. Ala, bayam takasaritak to ni nanang Emma. Apay akasta ka itandan eh. Saan ka mo't asigod akasta ah? Awan mo't apulos reklamom, no itad mo kanyak iditi sweldom. Nanang, Apay, sugsugsugan na ka di asawam. Manipod ng asawa ka, kasta ka mo't tan. nanang, sa bali idi baruak, sa bali itan. Adan asawak, isorum bangla ati asawak, ti bangigam iti sweldo. Apay, iso ayati mga aramid iti pagrebengan na kas asawam. Saan mo ta? Siyak amin ti agluto, aginaw, mangisaga na iti kanam, pagdigos mo, pagsukatam, kanaminan. Iso asyak nga rod ati rumbang apang tidam iti sweldo manak ko. Nanang, Papanawam lang ti asawam do kasta ti ugali na. Re-rebok lang da ita babae iti relasyon tanga agina. ibaga may di asawam, talumasin kayo lang iti pagnadan anak ko. Narigat ti kasta, ada makibibang ka na kayong ag-asawa. Nagmadingarot ti ugali tayo dyan nga balayan nyo. Iso mo gayam nga pili na trabahuan dagiti trabaho kay Jay. Agpakitang gilas gayam ka nila kay ikaw. Tapno iso ti pang tadan ni Dani iti sweldo na. Aha, bolok nga style. Padasimlat na ngay singasing kinidani timbagak. Masaya-saya at nulumasin kayo iti pagnadan. Tapno maramid yu ti kakayat yaw. Narigat mo na kabalayo aman nakibiyang anak ko. Talaga gayam anapat patag day tang asawam ngam siyak ngay nam. Agasam day ta, panawan nakpay gayaman gapoy ti day ta babae. Nasaya-saya at nulumasin kami. Tapno ang mumi, ti addaken awan kada kami nanang. Kat kasano ang ngarudan no panawan dakon. Di kay madanagan, taikan kayo iti pangrugyan nyo. Ag-business kayo. Makamu kayo na niya business ti kayo arugyan. Tapno adda pangalaan nyo iti pagbiagyo. Anya, Kundi kay madanagan. Ta, kanayo nagtutimang sarong karkada kayo diti balay. sige nga rod ah. Manuaya titid mo apagpuunak. Nayunam nga rod ah, tama nga no agkurang. Una nang. Anyat plano yung business aya. Kwa, uray sari-sari isturlatan ah. Kan aglako ak iti agdudumaan ateng. Prutas kan ikan kas kada karne. Mayat dito'y sango ti balay, tadaalan dito'y. Kan ado ti lumabas. Ado lakit di ti gumatang. Sige, matumpal ti kayat yaw nanang. Hay, nagpintas kan, Paula? Ha? Ay sus, apay apaw lakon ko ng matlatan kanyak si Kaprimo. Uy, tanabayagan nga agayatakin ka, Paula. Ha? Agtal na ka man. Di nakpaglulukwan si Kaprimo. Saan man? Inlimod ko ti panagayat ko king ka, Paula. Agtal na ka man. Labas-labasan nakla idi. Di naktupay pampansinan idi. Sa itataad dan istor ko apag tagilakwa. Saka kundi aram kanyak. Daytoy samat istor ko ti almanang primo. Ay, saan mo ta? Nagalas mo ti pagkitkita am kanya akong, Paula.
Basta, agayatakin ka. Sapay ko nga, tadatipan na ka ikarik di tapusom. Please, love me too, Paula. Danay, nadamag maun. Tay, Di maipapan ka ni nanang kan ni Primo kalugaran niyaw. ha? Apay ni Primo ima? Agar-aram sa kano ka ni nanang. Katkasla ko nada nga inaklon kano ni nanang kaagab-kabalaydan. Anya? Kat isoda kano tagbambantay di istor ni nanang. Anya? Nini, kasano ko maana pasamak ti kasta? Posible. Kasla jackpot siya natutupan ni Primo ni Nanang. Ingkanto damagan ano agpaiso. Tapno mapanagkam tagwarwara sa damag. Baybay andak iti kayat ko nga aramiden, Dani. Kasapulak ti kadkadwa, tapinanawan dak nga ruden. Iso nga inaklon ko ni Primo. Nanang, sigurado kayo nga iayatan na kayo ni Primo. Wan, inaram na nga rod no di nakayayatan. Mala, makamu kayo nga rod nanang. Ngamsapay ko ma, tag na nayon ti kinaragsakyo. Sapay ko ma, tadin tagbalbaliw ni Primo. Nasingpet ko mga rod akanayon kada kayo nanang. Dahito lang ti kita ti store mo itangal daw, Paula. Una, tabasit mo ti customer ita. Sapay ka sa pulak ti kwarta, Paula. Kunak no agdama itid mo kanya. Ha, Apay no, inka dumawat ijanak mo. Awan pa'y mo't anak da. Iso asigurado nga da kwartada. sige nga rod. Mano ayati ka sa pulang, Primo. 5,000. Yung nga awan, uray 2,000 mo isaw. Kalayunin yun ti dumawat iti kwarta nanang. At datingtad ko apagbiyagan nyo. Apay, pangipipanan nyo iti birok ti istoryo. Manumot la ti birok na ngay anak ko. Basit. Umanay no saan kayo anangalay ti sabali apakanan nyo. Ha, Imbes na makatulong ko man ni Primo kada kayo. Saan? Tanainayon mo't apakpakanan yun. Isunsamot ten ti papapanan ti dawdawatan nyo akwarta nanang. ay saan mo't Lading itag, ngam awan maited ko. Nagbalin ka nga minan nga imot. Manipod na nga sawa ka. Imutak no imutak, ngam pasensya kayo. Noadda maited ko, pagyamanan nyo. Ngam no awan, pasensya kayo nanang. Anya, Nakasta? Saan ka nakadawat iti kwarta? saan? Tawan ka no kwartada. Nagartista ka kumaa. Imbagam apagpa-check up mo. Imbagam kumaa masakit ka. Saanan, mabain akon nga agkarasubli ijay balay da Primo. Nakastamot lang. Agsinatan? Ha, Awang magayam maisuportam kanyak. Di agsinatan. Anya pilaga pong agdinatangay. ay, talaga arumwaran ti kinapod no Primo. Akwarta laang ti kinayat mo kanya. No may karim lakid di masuportara maamin ang kasapulak. Sige. Saan ka sinaan, Paula? Sinaanak no sinaanak, Primo. Naumaak matenken ka. Tunggalag sao ka, kwarta, kwarta, kwarta. Apay, anyat pagkunkunam kanyak, agubog iti kwarta. Eka, agsinatan nga roda na. Wan, sa anak ang mabutang. Pumanaw ka nga rudan. Kat ibatim dagiti ginatgatang ko at chinilas, pantalon kan t-shirt mo. Kan uray takalugong mo, ibatim. Uray kukwamon tabrip mo. Ala, agawid kan. Pinapanaw ko nga rod ni Primo tanauma akon iti ugali na. Nawan maitad ko akwarta kan kwa na apa anak. Katag kakasakita sarita ti isawsawang na kanya. Impamaysak ti panangasikasok iti sari-sari store ko. Katison ti pagtataudan ti pagbibiyag ko tamabainak maten nga masidag iti anak ko. Aklo na ka nagbalinak apadagsan idi iti anak ko. Gapoy ti panang pupuwersaken kwa na idi amang tadi ti kwarta kanya. Ngamitan na amiriskon dagijay abidot ko. Kat nagbalbaliwakon. Lakastan, tigayem mo, Paula. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring.
Eli Palacio. Inyornos para iti script kaniti drama to gayem yon, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. Ni Apo Diyos timang tarabay iti tunggal maysa.